Boto ya SABC e katološitše nako ya go emiša nakwana lenaneo la go fokotša bašomi go ya mafelelong a Disemere. Taba ye e tla dumelela nako ya gore bahlankedi ba boledišane le di-union le bakgathatema le ge lenaneo la go fokotša bašomi le emišitšwe nakwana. SABC e boletše gore lenaneo la karolo ya 189 ga se la fedišwa. Setsebi sa mošomo se kgopetšwe go lebelela mabaka a mangwe a go thibela mathata a go fokotša bašomi mošomong. Di-union tša bašomi di ipiletša go bolaodi bja SABC go gogela morago mangwalo a go lebogiša batho mošomo a ba tšwilego bekeng ya go feta. Mola SABC yona e re e ikemišeditše go emanyana ka ga tshepedišo yeo sebaka sa matšatši a 30 go dumelela dipoledišano go tšwela pele. Union e re e tla fetola lekgotlakgašo ka Labohlano. Yesterday, the Communication Workers Union as well engaged with the Minister of Communication and Digital Technologies. We further engaged with the Minister of Employment and Labor, and we've heard them. We understood where they are coming from. We are saying that we are willing to resolve issues. We want to turn things around at SABC, but not at the expense of workers. While our leaders and the management and the board and all stakeholders are discussing, we must be here. Nothing about us without us. We are saying no retrenchments as the African Transformation Movement. We are saying no worker must go home hungry. No family of the SABC must suffer as a consequence of the mismanagement of the executives of the SABC. Provinceng ya KwaZulu-Natal ba bangwe ba bašomi le baetapele ba di-unione ba be ba dira ditšhupetšo ka ntle ga dikantoro tša SABC le bona ba lentšweng le tee la gore go fokotšwa ga bašomi go emišwe. Ka gare batšweletši ba lenaneo la ditaba la Ukhozi FM ga ba iponagatša go tla go šoma. Lenaneo leo la mosegare ga la ya moyeng le kgono. Ge re ya ka Free State, COSATU le EFF di tlile di ile go thekga bašomi ba SABC ka Bloemfontein. Le basebetsi ba COSATU, our position is ha re batle go bona basebetsi ba tlogela mosebetsi ka lebaka la botlhašwa ba mohiri. Management wa SABC le board re kopa ba se ba naganela bona ba naganela community at large, because le say SABC ke yona e re fang information re tsebe go re etsalang South Africa, and re fila gore ba etsebedisa haholo ha ba tle le means how to protect batho bana ba sebetsa mona. Union ya Bemau e tla be le kgorontsheko ka Labohlano go leka go emiša tshepedišo ye ya go fokotša bašomi.